Pozdravljeni zopet v novi mladinski oddaji. Poletje se bliža koncu in upam, da ste med počitnicami uživali. Poglejmo si, kaj smo mi pripravili za vas to poletje. Društvo Terra Vera je v Kostanjevici organiziralo mladinsko izmenjavo Off the Beaten Paths. No, I didn't start it. This is a youth exchange promoted by Terra Vera. Here in Kostanjevice there is 21 participants from Portugal, Italy and Turkey, and they are practicing and learning skills from how to be a local guide. They have activities about food walks, so discover the food of their own towns, how to tell stories, so they have workshops of storytelling, and also about sustainable tourism. So this story you have just heard. You now take it and tell it to another partner, which is on the other side of you. So we change the pairs, right? Okay. Yes, change the pairs, turn around to the other partner, and tell the story you have just heard. Not your story, but the story you have just heard. To hit the dead mosquito. Allora, sono venuta a conoscenza di questo scambio tramite Francesca, che è una mia amica che sta facendo il servizio volontario europeo qui, e quindi insieme a suo fratello e la cugina abbiamo deciso di raggiungere gli altri ragazzi, anche se non facciamo ufficialmente parte del progetto, perché questo progetto ci interessava, perché io studio beni culturali e quindi gli argomenti principali ci interessavano molto perché sono legati al turismo sostenibile e anche a tutto ciò che è promozione del territorio. E quando ci siamo trovati qui insieme ai portoghesi, ai turchi e agli altri ragazzi sardi abbiamo subito fatto gruppo, abbiamo imparato moltissimo gli uni dagli altri e soprattutto è stato interessante capire quali sono le differenze rispetto agli altri gruppi e quali invece sono state le cose che potevano essere più simili. I think this should be much bigger and you write The this. program E eu estou a aprender muitas coisas sobre como pôr em prática o turismo sustentável e tenho trocado algumas ideias. As pessoas que estão a dar os workshops e as palestras são pessoas muito interessantes, desde a Lenka, que é antropóloga, ou a Iva, que também é guia turística, ou agora a professora sobre como contar histórias. Acho que são coisas que vêm fazer um update e refrescar as minhas ideias que eu posso utilizar no meu trabalho. É muito interessante porque temos todas culturas diferentes e maneiras de estar diferentes, mas tem corrido muito bem, apesar é muito intenso porque são muitos dias e então as diferenças notam-se mais, mas também se notam mais as semelhanças e isso é bom e está sempre bom, apesar da diferença cultural e da diferença de idades e da diferença de ocupações e backgrounds. Está sendo interessante, está a ser bom, sim. Merhaba, biz Türkiye'den geliyoruz. Buraya 7 kişi geldik. Ayın 13'ünde geldik. 22'sinde buradan ayrılıyoruz. Buraya bir Avrupa Birliği projesi için geldik. İtalyanlar, Portekizliler ve biz ve Slovenler. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok iyi yeni şeyler öğrendik ve etrafı geziyoruz, etrafı keşfediyoruz. Mağarayı mesela, galeriyi gezdik. Sloven tarihiyle ilgili de şeyler öğreniyoruz yeni. Burada olmaktan çok mutluyuz. Burayı çok sevdik. Türkiye'ye de davet ediyoruz. Good night, everyone. Welcome to the storytelling night. We
We are having like more than a week now here in Kostanjevica, so I think this is like a perfect night for us to be here together. You're not going to give water to some Sardinian people, you may have some bad consequences. Thank you. Društvo zaveznikov Mehkega pristanka je bilo to poletje res zelo ustvarjalno. Sodelovali smo na različnih filmskih delavnicah po Sloveniji. No, poglejmo si nekaj izdelkov iz delavnic v Divači. Lina, z očem sva se pogovarjali, da bi ti šla za kakšen teden k babici. Ma ne že spet. Ma čakaj, kdo bi me pa sploh peljil tja? Pa se greš lahko sama. Ma če nočem iti, bi bila Dovolj! doma. Dovolj, saj smo se že dogovorili, greš in pika. Kar spakiri stvari. Okej? Ej, fanta, a gremo na pico za kosilo? Ja, lahko. Super. Ajde. Jaz sem Medo, debelinka. Jaz sem zajklja. Dobro pico. Ja, ful je bilo. Kako ti je poštela? Ne me to super. Ajde, super. Mama, očka! Kaj že spet? Mogoče veste, kje so Lenini pleškoti in Polštelj? Ne vem, niti nas ne zanima. Itak se na teh stvareh sam prah nabiral. Ne, nehajte že, jaz moram v trgovino. Grem jaz tu zraven, gremo na kavico. Gremo še na kavico. Gremo še mi gostine tam zraven. Okej. Okej. A evo me, pridem za vami. Joj, kakšno lepo kiklo imam. Evo. Noter molarija. Ej, Tamal, Kaj je zdaj? kaj si ti pojedel vse piškote? Jaz jih sploh ne maram, vprašaj fotra.
Foter! Kaj spet težiš? Kaj si ti pojedel tega jafa? Pa veš, da jaz ne jem tega. Lina in mama jeta to svinarijo. Pa nisem jih jaz pojedla, ne vem sploh, o kakšni jafi govoriš. Pa kdo jih je pa pol pojedel? Ej, zmanjkalo je krompirja. Gremo vsi na vrt. Tikala, ne tikala. Okoli 24 napladenih imaš, Katja. Ok, sam ne tiste grde štepke. Jože! Kaj je? Zakaj si pustil prižgano televizijo? Pa zdaj sem ne ugasnil za sabo, ko smo šli na vrt prej. Ja, kdo je pol prižgal? Ta elektrika stane. Pa ne vem, mislim. Ne veš, nikoli nič ne veš. Ja, v nedeljo imamo. Ne, nič mi ni rekla. Ej. Halo, stric, ja prihajam. Če ni to moj Lenine čak. Živijo, stric. Kaj bi boš počel v divaču? Zigar nič težkega. Naredil sem mu politično kariero, če to kaj pove. Ne. Občanke in občani, če me boste zopet izvolili, bo Divača še naprej sončna in srečna. Lažnivec, prevarant! Divača ni sončna in srečna. Še vedno nimamo lastnega satelita, Divačinega satelita, ki bi pomagal pri visokofrekvenčni napeljavi za tehnično visoko sprejemljive, zmogljive. Speni se. Ja, volja! Cenjene občanke in občani, če boste izvolili mene, Dorjana, bo Divača še postala najbogatejša, najpremožnejša dežela. Vsi bodo živeli kot v raju. Cenjene občanke in občani, volite Dorjana! Dorjan! 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 Dober dan. Ta konec tedna so bile v Divači volitve. Volili so izzivalca Dorjana Gonjača, ki je premagal dosedajšnjega župana. Novi župan je že prvi dan vladanja podvojil davke. Volite, vaša milost. Hvala, vaša davčna obveznost za danes je izpolnjena. Cenjene občanke in občani občine Divača. Najlepša hvala, ker tako vestno izpolnjujete nove obveznosti plačevanja davkov
ki smo jih uvedli zgolj zato, da bi mesto naredili lepše. V območju občine Divača bomo prepovedali uporabo vseh motornih vozil in vseh ostalih motornih strojev. Najlepša hvala. Prepovedano je hoditi po travi po novem zakonu, ki sem ga odredil jaz Dorijan osebno. Zato smo se odločili, da vso elektriko iz območja občine Divača preusmerimo v mestno hišo. Tako vam bomo lahko najpredanejše služili. Ej, kaj pa je to? Ma kaj je zdaj to? Vsi smo jih zanič, ma kaj je zdaj? Kaj ta bo tista elektrika tja? Pravi važgati. Deno, dej, ma vžgi se! Halo! Dej da pravim jaz zdaj. Dej pravim, ma se z elektriko ne sme biti nič narobe. Vžgi se. Kaj se je pa zgodilo? Ma zakaj? Vsi smo plačali račun za elektriko. Prima se Dorjanu! Ja! On je lasnivec! Ja! Zgradil nam je elektriko! Ja! Pejmo ga iskat! Stari! Toma, stari! Stari! Na, hej. Ziher ne, nekaj, kaj že? Težko. Ne, but it's okay. Bi krožnik z juhico. Papa, čau. Jabolko, ne? Je zelo fino in sladko. Oj, te imaš kruhka? Evo ti ga dam kar. Ne imaš kar, je te odvežem? Na, te odvežem? Čeprav pomislim, reč ne. Tako da, dolgo že imamo to telovadbo, ampak vi ste še zmeraj med dvema ognjema. Včasih igramo tudi nekaj drugega, naprimer košarko. Ma zakaj? Košarka je kar nekaj. Punte, bomo imeli športni dan. Po 8 se dobivamo prečula, ko mi čakam. Upam, da bomo dvema. Super, jaz tudi. Kako dobro. Umeli? Mislim nič. Še bombone.
Da bombone. Ja. Ok. Kje so Ivana, Zala in Jaša? Ja, ma res, kje so? Ne vem. So bili so še hodili še z nami. Lahko so šli kam. Kje bi lahko bili? Gremo jih poiskati. Ja, de. Kaj se mučite? Se ne morete pobegniti. Ne dobite vode in hrane, dokler niste za košarko. Se razumemo? Se vidimo jutri. Svoboda! Gremo igrati med dvema! Ja! Ej, kdo vam je rekel, da lahko igrate med dvema ognjema? Pa kako ste se sploh rešili? Mislim... Rokomet. Zdaj pa imaš! V glavo. Kaj se smejete? Svoboda! Pa še na delavnicah dokumentarnega filma v Mariboru. Tukaj tudi slaba. Tu se skupaj vate 10 evrov. Čevele? To je. Vsakega po nekaj, ja. Da imajo čim večjo izbiro. Titanic, original. Sebas, bravo. To se spahavati. Zdaj? Hodila za ravnino iskati, da recimo paša pred vodami. Sveda, majstera. Sveda, majstera. Evo, je že Vlak prišel en. smo mi rekli. Kak? Vlak smo mi rekli, vlak se mu Vlak. rekli. Evo, vlak. Cuk. Vlak. Cuk, to je to. Oni kaj pa za sodarski, tisti pa štajsma. Aha. Tudi taki na dveh nogah, pa na klopci, na slonu, pintarski sodarski. Evo, majster. Jaz imam taka. S tem si naredil tako ravnino, da na oko, na. Prava roba. Vedno prije kaki mojster stari, ko to pozna, pa reče, evo, to je to. Včasih še jaz ne vem, da imam kako stvar, pa ne vem, zakaj je kaka ekstra. In pol pa prije kaki, pa reče, evo, glej, to je to, to je za to. Na vsakem boljšem sejmu se srečujejo različni ponudniki in popraševalci. Sem ne hodi ogromno ljudje, da kupijo malo rabljene stvari, bodi si obleke, bodi si čevlje, bodi si pa recimo posoda, pohištvo. Imamo staro kanto za mleko, železno. Da ji preveriti, imate nosne pa, imate fulje stara kanta. So že nasledniki, pol sin, pa hčera,
ena je na dopustu, pa moški je danes bolniški. V bistvu on nas je vse skupaj naučil, no, tako bom rekla, da smo družinsko podjetje. Veš kaj največkrat po kakih sejmih, ne? Kupiš, pa pol nekaj malo preurediš, popraviš, porihtaš, počistiš, pa pol nekaj zaslužiš zraven. Tak je to. To više teško da dobiš. Ali to je vredi bilo, ne? A zdaj ovo novo što uzameš i to je drago ko sata. Tako. Evo, to lako posnimate. To je ručno delo. Ne drži se, bolj lepo, ne? Kak misliš lepo? Ja sam lep, tak. Kak? Gospod, če sam grdi, ne rabiš me gledat. Veš kaj? Dosti je tudi ljudi. Veš, zdaj je en prišel, ne? Dosti ljudi, ko reče, imam doma tega polno, te starini. Rekel, pridi pa nosi. Za čebele dimi. Veš? Za čebele. To je Jasmin Handanović. To je Hitler delal za narod. Volksempfänger. Zdaj tu še ima znak Hitlera gori. Viš? Tukaj. Tale pa tale. Evo, Tito pa Hitler i Jezus. Evo, trio. Trio, ko skupaj paše. Ona dva sta zdaj gori pri njemu, pa ne vem kaj dela z njimi. A ne, nista gori, doli sta. Hitler pa Tito sta doli. Doli. To je v bistvu na tej tržnici kot eno srečanje zbirateljev, da skupaj pridemo, da kaj zamenjamo. Izvolite, gospod, izvolite. Jaz? Ja. 10 evri. 10. Lako nosiš probat. To ti ziher dela. Tu imaš na pumpu ili tamo, lako greš na... Grem probamo, prijemo dalje. Lako, ja. Samo nekaj moraš pustiti. Oprosti. 50 euro vidite, nem dal. Ja, gospod, ja vas vidim zdaj, ne mogu vi tak dat. Ja, ne mogu vi tak dat, ne. Hvala, žao. Žao mi je. Viš, tako puno ljudi dođe, ne. Pa kaže da probam, pa ga ni, ne. Pridu ljudi, to ti kmeti, pa kažu to je sami glump. Eni su res prijazni ljudi, eni su res nesramni, tak da ti, ampak kaj ćeš, moramo se navaditi na to te nesramne. Ljudi pridu, pa tak bi imeli to zastojn, ne, ampak zastojn sve veš, ne možeš da mu daš. Služimo neki denar, tak. Sve vete kakšna je kriza udarila po nama sirotinji, ne. To ti bogatuni, oni žive kao i vedno, a mi sirotinja moramo se boriti da bi prišli do kruha sa tistom starinom, pa tako. Fotografije mestnih dogodkov, recimo pozoren sem postal danes na to fotografijo za ovcami. Pred parimi leti so v Velenju snemali film o ovčereji, se pravi, kako se ovce ustrižajo, potem pa kako se volna plete, kako se prede volna, pa potem plete, včasih zaradi pomankanja obleke so tudi iz volilnih izdelkov jopice pa nogavice pletli. Pa prav zanimivo, nisem imel fotografij o ovcah. Mene je to kot hobi, kot veselje, kot pač tudi rad kako stvar prodam, da si vrnem za štand pa za bencin. Rad pa tudi prikažem, recimo jaz tudi prikažem svoje stvari javnosti. Ja, rečemo, da imam neke take stvari, ki niso za prodati. Imam poslovilna pisma od Rudolfa Maistra, originalna, mrliški list njegov, poročno sliko njegovo, v glavnem kar so neke stvari. Aha, dobro. Kad se pere rublje, kad se kuha, ne, kad se vadi van, da, mašina. Tu pa je tako, da tu se že vsi poznamo, ne, pa se mi zdi, da tam, ko je že proti koncu leta, se že gremo en drugemu na živce, ne.
Veš, da si pol komaj čakaš, da prije malo zima, malo premora, zimsko spanje, ne? Pol pa pomlad, pol smo pa zopet srečni, ko se vidimo, ne? Da je problem pri teh zbirateljstvih, da ko eden umre, se novi več ne pojavi. Zdaj se že jaz starina. Na koncu, ko bom vse prodal, bom pa še sebe prodal kot starino. Dirka starodobnikov potujejo okrog po Štajerski, da lahko na nek način ohranjamo tehnično dediščino in da lahko mlajši rodovi to vidijo. Ful lepo je sodelovati v nečem takem, še posebej, če se društva in podjetja v Mariboru združujemo, ko imamo iste vrednote in potem nastane ena taka lušna zgodba. Peljali smo se na Lekerk. Druga preizkušnja vožnja je bila na Europarku, na go-kart stezi in od tam smo se odpravili v Vurberg. 3,1 km si mogel 40 km voziti, da si prišel optimalno na cilj. Potem naslednja destinacija je bila Puhov muzej. Od Puhovega muzeja pa smo šli smer Lenart, Maribor. Zdaj pa je ta najstarejše vozilo. Bravo, zdaj pa en velik aplauz za najstarejše vozilo danes tukaj. Vsaka manj čas. Zahvala gre tudi Sem Branko Boris iz Strukovec. Oldtimera imam že 5 let, kupil sem ga v Angliji, letnik je 1917. Našel sem ga na internetu, pripeljal sem ga pa, ko sem šel s kolegom vozi kamion, smo šli dol pa smo napravili furu pa smo avto zemljo naložili. Vidite naprej, pa malo nazaj, pa šlo. Glej, njo gledam, bolj interesantno. Perfect. Moj Mercedes sem kupil v Frankfurtu v Nemčiji. Mercedes 280 SLC. Avto je letnik 78, kupe, 2800 kubikov, 230 konjev. Danes smo naredili 105 kilometrov na zboru rally oldtimerjev v Maribor. Hvala lepa. Hvala. Si videl, kako lepo punco sem peljal? Tako lepo punco sem peljal, a? S takšnim lepim avtom. Tehnologija, ko je bila pred 50, 60 in več leti, še vedno mogoče malo bolj 100% drži, kot pa zdaj. Ker tiste avtomobile, ko jih danes delajo, tistega čez 10 let, recimo jaz imam star avto 5 let, pa čez 5 let bo ta avto za odpad. Čist, mislim, 10 let je to svoje dal skozi. Tele stare zadeve, boje pa verjetno bo to čez 100 let še uporabno, da se bo še vozilo, če bo še sploh benzin zadobiti ali vse to. Tudi Kitajci so nas nekaj povozili, uničili s teto njihovo poceni kvaliteto, in ni več to. Glavno, da smo še mi v redu po kvaliteti. Hvala.
To je nagrada za motor. Sicer jaz sem v Mariboru že 10 leto, ne, na reliju in verjetno, če bo zdravje, bomo še prišli. To malo drugačno že, ja. Smo še stari oljni sistem, to je pa že zračni filter noter. Ja. Super, hvala vam. Prosim, nekaj. Še kvasnico, hvala. Hvala. Prosim. Vozim Hroša, letnik 74, 1200 kubični, torej gre 100 km/h. To je to? To je to. Zadnji pogon, ne? Zadnji pogon, ja. Tako da avto je ko iz trgovine, trenutno, glede motorja. Ta je iz druge svetovne vojne. Letnik 43, to je Dodge VC 52. To se je najdlo na odpadu, že ko je voz zapuščeno, ne. Pa smo ga potegnali ven, pa se je uredil, pa da je zdaj voz. Motorna kolesa. Od prvega do tretjega mesta smo skoraj vse pobrali, pa ekipno drugo mesto. Motoklub veterani Murske Sobote. Prijete spet naslednje leto. Ja. V bistvu to ti mora nekaj v srcu ležati, neka nostalgija, ne? Po teh tehnični dediščini, po tej zgodovini, ne? Pa smo, bom rekel, smo bolj kot ne bolani že na to, ne? Vsi ti, ki imamo oldtimere, nimamo več enega, ne? Imamo 10, 15, 20, ne? Vsi ti deli so dragi, pa ta zbirka se dela, oziroma ti sestavni deli, ko sestavljamo neko vozilo, traja tudi včasih po 5-10 let, ne? In ves ta čas, trud, tega ti tako nišče ne poplača. Marsikaj treba tudi narediti, ne da se vse kupiti, ne. Tako da je dragi šport, je. Z ptujskega konca. Dežela Koranta, to bi tudi kdaj lahko prišli nas obiskati. V bistvu smo po celi Sloveniji, smo pa lahko ponosni, da imamo našega izumitelja z ptujskega konca oziroma z okolice Sakušega Johana Janeza Puha. Tako da to nam je izjemna čast. Si je vredno kdaj ogledati to tudi. Tako, zdaj bi pa jaz tudi odvrtel. Danes zjutraj sem imel gumike tak bil. Pa sem popravil, gledaj, še zdaj sem črni celi. Opa!
To je bilo za danes vse in se vidimo zopet jeseni. Adijo!